ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଟା କିଏ ମାନେ କୋଉ ଦେବତା କୋଉ ଦେବତା? ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏପଟ ନଈ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ। देखो तो यहाँ हूँ पोखरी। यहाँ पोखरी बढ़िया लगुच प्लेस भल अच्छी। आपड़ भी आसपर यहाँ मंदिर करमला मठ मंदिर गुरुजी अच्छा। गोटे सीधा सब खोला जाऊँ ना ये खोला मेड़म पूरा पोता हो तो खोला बहुत में मेड़म पूरा पोता हो तो It's caught in the crossfire.